aray musidɓe julɓe tedduɓe e yetti Allah subhanahu wa taala oɗo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata hara inchalrahman no wirɗen noon haray en arno e juuragol badre e ka haare ɗe wanno ɗon ɗen haare ɗe annduɗon haare molanaɗe haare mawnuɗe e sahabaɓe woduno e luttuɓe mum kono yiɓe ɗuuɗa e seeɗa par ce que ɗo ko julɓe ɓen gañinoɗo julɓe ɓe wonno ko gañi heferaɓe ɓen warano ko heewi julɓe ɓen hendi polgal ngal haray inchalrahman eyno ɗo fisonomi nokku on o yi toujours ko pelle molanaɗe fonɗo ɗo ni ɗo kame wonɗo wuuli moƴƴa noon fonɗo mankata 40 degré wulendi ko wuuli ɗo kon fonɗo kame wonɗo ni fonɗo jon noon andirton noon ko ɗo woni ko julɓe ɓen e heferaɓe ɓe nangodiri Allah subhanahu wa taala okki julɓe ɓen polgal ngal donc ɗo ka wonɗo yiide ɗo oɗo cours mo wonɗo yiide ko berɗe ɗemmi ko ɗo woni koɓe wattina kamɓe ɓimana sahabaɓe e yoga e feƴƴinnoɓe ɓen ko ɗo nokku ɗo tigi tigi kadi woni ko haare ɗen wanno badre haray musidɓe julɓe tedduɓe o yii ko wonɗo yiide ɗo kon e hino koye kaaƴoy no fof kala kaƴum ko yiiɗon ɗo haray ko goɗɗo woni ko wattina e muɗum ndaare ko hakkude pelle woni ko haare ɗen waɗi ɓeɗo ko darinoɓe daditi darti fii yo konngol Allah ngol ñiiɓoyo ngol luttu konngol Allah ngol ko ñiiɓowol ko luttowol hay hunde watangol liɓude e yetti Allah subhanahu wa taala haray inchalrahman beru sahabaɓe e feƴƴimɓe ɓen luttunoɓe ɓen mana yannoɓe shahide ɓen ka badre eyno ɗo ka inde maɓɓe ɗe windi ɗo ino ɗo haray inchalrahman min janggana e on inɗe maɓɓe ɗen haray eyno ɗo ndaare ɗo aya on taw Allah subhanahu wa taala daali ba'da a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim ɗo Allah daali wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa taala daali Allahu nan ɗo walli on e o nokku wiyeteɗo badre hari on ɗuuɗa hari hiɗon barkiɗi hari hiɗon jaasi ka doole e ka effectif e ka jama e ka équipement e ka dispositif Allahu lan ɗon subhanahu wa taala o daali huule Allah yetton Allah subhanahu wa taala ɓawde o okki on ngal polgal ɗo ino ɗo ɓe inni asma'u shuhada'i e ghazu badre ino ɗo inɗe yanunoɓe ɓen e martirɓe ɓen sahimminnanoɓe ɓen mbimana e ɗeɗo haare e hino ɗo ko Umayr bun Abi Waqqas, Safwan bun Wahabin, Dud Shimalain bun Abd Umar, Mahja bun Salih, Aqil bun al-Bakir, Ubaidah bun al-Haris, Sa'd bun Khaythama, Mubashir bun Abdul Munzir, حارثة بن سراقة، رافع بن المعلى، عبير بن الحمام، يزيد بن الحارث، معود بن الحارث، عوف بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. بينو صحابة بونو كماينو يودو جهادي يودو بدر مسيب جلبة تدبه يتي الله لنا سبحانه وتعالى dewinan ɗo e alfade ɗi kokkeli seedo ɗi yiyaɗi anda ko ɗo ɗum ɗo wanno e yetti Allah subhanahu wa taala en ɗorki Allah bajjo seniɗo o yo ñinnu en e kaɗo diina yo ñinnu en e ɗo ko yiɗi o yalɗi ko o malna en adna o malna en lahara o hiwa en o hisna en e kala o joƴƴi en e kene e gunɗo fi lorrugol en torimo kanko Allah subhanahu wa taala o hiwa en o hisna en o reena en o tabintinna en e hoore ko yiɗi o yarli kon o jaɓana en ɗeɗo dewe oɗo umra mo arɗen e umraji ɗi waɗɗen ɗi fof
wasika en waɗugol kadi umraji ko kañum kadi ɗel ko heddi ko e gurdam men ɗan o yafano en mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓen o moƴƴinana en ndi leydi men o fottina yimɓe ɓen waɗa ɓuttu e leydi men ndin enen kadi waɗa yaajede e muɗum waɗa jama fof nen gotoɓe yurmodirɓe wonade en jannatul firdawsil a'la haray inchalrahman musidɓe julɓe tedduɓe haray étape e ziyara badre o ɗo kañum kadi en darike ɗo weltanike jama fof e wiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wonir ɗon e nder adnan o haray oustad Mouhammad Tayyib Ba salmini on haray toujours ko programme umra men on e ndu lewru sumaye tedduɗo fi kala joni ɗumayi kono ko umra mayru on ni e étape madina o madinatul munawwara e fuɗɗinoke mo haray ni hande hiɗen ɗo ɗen e ziyara yawgol ziyara badru ka jihaadi ndi wanno ɗo hakkude nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kañi e sahabaɓe mum ɓen kamɓe nangodirno ɗon e heɓera ɓen aray ni ko ɗo wonde yaade ni e mi walla on fiisunomi yaadu ndu seeɗa allah subahana taala walla on ɗo ɗen pelle wonanaɗe ɗe wonaɗe traversede donc ino ɗo yi autoroute o ino lawol ngol ɗo o yeeyi ɗo fof ko pelle wonɗo yiwde ɗo fof ko pelle wonanaɗe wonɗo yiide ɗum ɗo wonnaɗe pelle ɗen ha yeeso to ɗo yirde ni nder ton e meɗen luttiri ɗo kilo 80 e goɗɗum ɗo e men yewto e badre donc min yeewi madina noon hande o min jogui ɗo e ko ɓuuri 30 minutes ɓi men fokkiti ha joni ma ɗum ɗo fof no wutti andir ton noon kamɓe iwno to ko madina kamin iwri to ɓe iwno ɓe ari ka wonde yaade to badre to ta ɗum ɗo fof ko fi dartagol keferako ngun e yilto haɓa fino keferako ngun yanira ɓanta konngol allah ngol subhanahu wa taala ɗo noon ino wula ko ɓanni à 50 degré à l'ombre ino wula ɗum ɗo kono koye fewno ndingulendi nden sattede on saa i sattuɗo wonno ko ɓe seppi ɗum ɗo fof ɓe seeni ɓe nangotoy ɓeɗo heferaɓe ɓe ilti ɓe haɓi ɓe allah subahana taala ɓaddiri ɓe ɓe mana kaɗo diina musidɓe julɓe tedduɓe hande ko ɗum enen ko noddaɗen ko juulugol e janngugol e jantagol inde allah subhanahu wa taala ta woɓɓe e meɗen hay ɓeruwa ɗum ɗon tun no wani ɓe arondagol fello e ɓawo tekkere ma ñawnugol nagge e ɗaggal ta ɓeɗo noon kamɓe nde sattede ndi guleni ɗo ndaare pelle ɗe moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe e en taway wondema ko ɗum waɗi si qur'ana wi wondema ɓen ɗon nela sasama e sahabaɓe mum ɓen ɗon on ɓay allah ko numɗuɗo tampere sattede koɓe feƴƴini kon hay goto e meɗen wata rewde allah subahana taala ha hewta kaɓe hewti ɗon ko ɗum wasi qur'an siñaniɓe ɓe fof maɓɓe ko ɓuuri natugol aljanna kamɓe koɓe heedi gonno hecci natugol aljanna par ce que kamɓe ko beelaye allah subahanahu wa taala woni koɓe heeɓi ridallah joni ɗo o yi plakonɗa nde luttiri kilo 70 ɓe mana ɗo en hewtu badre inchallah dare ɗo pelle ɗen moƴƴa dare fisunomi e nokku on taway fi allah subahana taala heno mawni on wasi allah subahana taala daali السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم allah daali ɓen adodirnoɓe adiɓe jaɓɓude ɗum ɗo jaɓɓe ɓe kaaɗo diina ha gasi e adodiri e waɗugol golleji moƴƴi ɗin immorde e iwnoɓe ɓen makka e seeni madina e tawanoɓe madina ɓen jaɓɓi ɓen ɗon teddini fi maɓɓe ɓeɗo on ɓe fof maɓɓe allahu nan ɗon subhanahu wa taala wela maɓɓe
kadi ɓe heeɓi ko ɓuri natugol aljanna par ce que eɗen gandi no woni toon aya qur'an kallah subhanahu wa ta'ala sififi aljannaji ɗin e nemaji wonɗi toon ɗi kono ka lannode aya on Allah daari wa ridwanun min allahi akbar bimana bela e Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah lan o welete jiyaɓe ɓen kon ɓuri mawnude ɗiɗin aljannaji e ko won toon ko ɗum waɗi si ɓe wiya toujours fi maɓɓe wolteten wiyen radiyallahu anhum allahu lan ɗon e welamaɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe e yetti Allah subhanahu wa ta'ala e ko suɓani en kaɗo diina o nangini en ka o jokkini en ka ko kaɗo diina woni diina gonga ha kan diina ka andanɗa hoore ma tawa ko kaɗo woni ko allahu lan ɗon subhanahu wa ta'ala suɓani e ko tagi kon fop fi yo rewirmo ɗum woni leɗɗe ɗe woni kulle ɗen ɓay woni ɓiɓɓe adama ɓe woni jinnaji ɗi woni malaikaɓe ɓe fo muɗum ɓay ɗum ɗo fo hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala wala daali tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna hino sumuginnanomo kammol ɗe jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi e kala wonɓe hakkude ɗum ɗon ɓe fo hara hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala no rewirde Allah subhanahu wa ta'ala bimana ka diina ka o suɓani e nde ɗo tagueɓe daare ɗum ɗo fo hino pelle ɗen hino lawol ngol haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala haray inchalrahman ɓe wadduɗen ngol ɗo setewol e argol e juuro badru on ɗo ɗen ko musidɓe men kohoɓe tedduɓe haray ɗen fuɗɗora e elhaj bari e ɓe ɓettinoton ɗo ɗen e ɓeɗo woni nanno baben e a sayidatu Umm Kulsum Bari e kadi e a sayida Fatima e ɓengu docteur Sita kañum e a sayidatu Bari e haray tata ko kamɓe jogui direction mum kamɓe jogui balan mum haray ɓeydeke ɓeɗo bimana woni ko setodi e yawgol e yiyoya badru inchalrahman haray min salmini on kala ka woni ɗon e nder e aduna Allah on inchalrahman haray duwawuji ɗin ga wonade waɗede gaɗin ko enen fof bimana wona waɗanede ɗi goɗɗo si toroto Allah subhanahu wa ta'ala yo torano hoore makko o torano tagore nande fof mayre ko waɗi noon mo wonɗa torade on mo yiɗi hokkugol mo mari kadi ko hokka bimana ko woodi kon fof ko kanko jeeyi hay e hunde kañum kadi e ko jeeyi kon ha to jenna fof ko hokkitirte ɗum Allah dal subhanahu huwal ghani senade wonanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni galo mo hatto jinna e bus fi on wasi wiide mo hatto jinna e bus kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo woni o woni no tawi hay e hunde ala c'est-à-dire wonugol makko ngol jogondira e wootede goɗɗum enen e wata wonde e wata wengagol ma leydi weƴƴite ka wonen en wawata wonde e ñamade e wata wonde e yarade donc en wata wonde e ñawdaki kanko noon wodugol makko gol haɗi ɗum fof ala tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala bajju seni ɗo mo woodi ko ɗum firi ka aya ɗen ka sorto hadis huwa al awalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim aray inchalrahman ari e hadisul qudusi o wondema si tawi ɓiɓɓe adama ɓe maɓɓe mo kala wowli toriki Allah ko faala ko jinna mum e yimɓe muɗum fof toriki Allah ko faala ko Allah hokkori ɗum kala ko faala ko tigi tigi ɗum ɗoytata e ko Allah jogui comme beru ko mesalal ƴettata e maaru e gandi oɗo eno mari o dokko toroɗenmo o okkora en kanko kadi fuɗi en ɗum qala rabbukum ud'uni astajib lakum jooma moɗo wi torelam okkora e on aray inchalrahman musidɓe tedduɓe aray ɓen salmini on nokko kala ko woni ɗo aray sen hewtoye badru ko wonɗe yaade ɗum tigui tigui en continue e direct on andina yimɓe ɓen ko ɗo jihandi wanno ko ɗum ɗo e ɗum ɗo feƴƴi ɗo inchalrahman aray en tindi kadi si ɓuuri ɗo seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh